Jo, bila beri ke pon tu nak? Tahu pak. Apa dia yang sangka? Ada apa nak? Minta beri nak? Tahun ni pak. Ini kak tugasan pun lebaran. Mula takut saat tugas sebelah gula tahun ini pun apa. Minta beri ada mana? Selayapan lengak dari ya Jo. Polamik kaki lekanan kan yang ngerap nak. Ia pada yang sumpah mana kaki tak tugas sah. Kebela dari bener ke mak kain. Cepat tak beli ada iya. Engke pak. Anak apa menjandra? Ibu sakit majurak bingung tidak. Engke Ustaz. Abdina bingung. Abdina kita oleh beberapa tahun semuntuk. Nikah ampun lay tugas. Ilmu abdina ki kurang, abdina kita siap aslina. Gue leban menjani ke santri tu. Tetapi mana bi pakon kiai sarang pesantren ikut usaha siap. Tetapi dikel tahu sah banyak mikir. Ngereng saman waktu atan fei. Ben boleh tu. Penter ben fudu ni pesantren nikah beni ukuran depak keluar bakal becek. Sepenting dekik tinggal depak ke tempat tu besar. Pengastete sambian ben niat ngabdi ke pesantren sarang guruna. InsyaAllah paling lancar. Benika boleh tu. Ketika sambian ngajar sebelum mengajar, khusus ke guruna, terutama masyayikh pesantren kanto. Beniat aki sing ngajar benimbian, tapi masyayikh pesantren kanto. InsyaAllah paling lancar. Engke Ustaz. Teti mangken, makleh sambian tak bingung. Ngaji kasta, banyak pernyonan ki. Engke Ustaz. Cek peret melon ajam neko dan sambil atu mayo. Begini koral. Kimun te atu ocol pe ajam neko. Cepah karo geng peret melon lo. Me karo geng dek kamping jekung. Mada kiba. Mon kira anak ini kok andi mimpi si becek, mada kiba. Aduh nape dan. Mun mimpi ne di bul. Di bul dan keng ajam rosak kapi dan. Sebecuir wa ngude gelu dan. Pas biring gusa bulu nerosak. Heti eman gula saya kiba. Abang kira leman, peberes ludin kini kok. Ting lebaras, mungkin sambil mana aja meniko. Cek becena aja mungkin niko, pun pasti atu kan eman.
Kilatin nabi bule dan. Cek men aku sana apa pun cek bicek na jema. Angku yo na apa aku sa. Kiting leberes ne paku ne panok tok bi bule. Tak gares ne panok tok ka. Mada pele je bichen. Le sambi. Suguma bai, le pele. Agak bercanda ko dan. Ku sengod dah. Munane ko becek dan. Mempe bulan apa cek pe ku sedan. Dua mimpe na pekini koral. Kaperan ni dan mun mempe bulan impor. Bulan rasana dan eka pongoreng. Bodoh ngarama ke satu soreng dan. Bulan ni patenna. Sedung nabeng ke bule dan wah meteng dari ereng dan bi bule tangkes dua neko lo meteng pole di kiri dan bi bule tangkes dua neko sedung gelpe adik budi bi bule dan kena tarpe dua neko sedung kena tarpe dua neko bah buru kapi sesatu soreng dan kape rempon mimpi bule ni bucek dan kuden bule cek grimeng dan seentara kesabung. Pagro yang tak tembus. Mimpi gini ko ni koral. Apa na pekene ko dan me pa ko beter pon ngalak jagung mun parlo betui sareng buri ke gusa pa kibe ngalak jagung niko jagung made seberang setir mun sano cek sambil gusah seburi gusah udah mending eman sebecuy bae ani kampus pon made seberang setir made Neko jagung. Pon cek ko beter kene. Ko neka obeng nyata nih ko pon. Makin lu, saya penok ka. Cuma toko baju, kini ku andi diki. Tak nih kon na bule dan. Cek bule kan lemang karya. Kin pon na mimpi bule ni cek bicen. Tikel to rena pon ngincem kelu kene ko. Allah kini ko. Akalar-akaran. Made. Seberang setir. Made. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Tat, Oke mi, anak mi tak lengki ke lu tat. ampun mi, kelangkong sebanyak ibu dihi banyak kegiatan gak isa. Ngireng, Lengki tat. Mi, Apa nih? duh hendak mi Ustaz sebaru Romi. Kami cek genteng mi. Tak iya nih, salah narang jarang dina oleh tugasan ngandur nih. Salah sopan, cerdas, kita laten kanak-kanak. Tak iya mi, kok emang ke sekolah boleh ngetelak Ustaz ngaruh. Jok mun kakek nih milen nemu pui. Ya tak iya mi. oh ya Allah. Ya Allah. Ya tiga aku tak kemasan apa sekali. Deng mereka yang biasa nang kok ya toren. Ya tadi untuk selalu. Angga kenapa jadi yang bisa karena anakku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tat, kiri kamar rembian tat. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Nikah tat eren, takut rembian kita ada Aduh, ya Allah, Mbak, mipot merepot mbian, Mbak. Ampun, Mbak. Takut itu ampun sediaki. Tak saya gula ketelem, Mbak. Empon tak napa tat, lah biasa pon. Dari tahun-tahun sebelum mah guru tugas lakar lambat saat eren. Oh, iki, Mbak. Sekelangkung sebanyak, Mbak. Kenapa, Mbak? Sobung tat, ngiring Lah becang gue kaki deh jom. Keng sayang ki ngode. Aduh muningan becan mimpi jom. Ku tak rengi kibu setia kaki. Keng sayang paki ngode. Chong. Chong. Rajab. Kenapa, Pak? Lu Chong. Kakek mulai ada remah di tugasan nana.
mi takar genduare. Amit dek remma ke biji ke tina kake. Tak pernah gue pak. Gue boleh mantap amit. Bah, mi mulai ta amit dek remma cong. Dek remma mau paisari biji ke tina cong. Sepora gue sebanyak kembian pak. Gue yang pulang tak pernah. Gue beri tugasan sekutan tak ada pak. Ben sekutan nahan lapar. Ben boleh pak. Kuro bantuan nang tempat tugas sudah gula nih ke korang pak. Tor kadang dari kelas etung sampai kelas 6 nih ke pak. Gula sih ngajar kapi pak. Terus pah dek remma cerai tanah kake ya cong. Tak beli ya. Tak ngoneng pak. Munagan gula tak kira beli boleh ketugasan pak. Gula mau beli ke pondok poin. Aduh lah cong. Abeli boy nak ketugasan nak. Mumpah kakek cong. Langsung abeli ke pondok ke cong. Margana pelayanan lembaga nak orang bagus ke kakek nak. Sejelas lembaga naji oleh surat hitam dari pesantren cong. Jadi mayu nak pada kepikir kakek pesantren nah itu terutama lembaga naji ya cong. Mayu nak pada kan ini serai. Oke bang, oke. Cering deh iya cong. Mau ingat guru-guru cong, para ulama, para masai. Kadang ke 5 tahun, 10 tahun, bahkan kadang sampai 15 tahun cong. Siapa sakin santrenaria. Seterus santrenaria jadi orang alim. Jadi mayu na agak kakir ya. Sambil pasakin murid dah. Supaya jadi orang alim. Cek kerokeng mikir kakanan melulu bedenangnya tugasan cong. Mayu nak beli. Kakek tak kira mati lompo pun tak ngakan cong. Ben boleh cong. Apa dari ide nak apalagi yang sumpah mana kakek mati tugasan nak yang karena ngabdi ke guru ben ke pesantren. Oke pak. Tinala kesering kesegaran bina. Pah mangkat jalan. Aduh, ya Allah. Abdi neraja tu sudah keajunan Gusti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Abdi neraja tu sudah keajunan Gusti. Sehingga abdi tak sadar. Cek bahwasanya anak abdi kak dintuh mikul tanggung jawab seraja dari pesantren. Sedangkan lakon abdi naga nih ke Gusti. Sepora aki tu saabdi na Gusti. Ben pernah aki, ben pekuat aki coba anak abdi kak dintuh bedeneng itu gak senore. Ya Allah. Hebat Mi. Ya nih dan tera. Ngapa Mi? Lu nih dan ustaz ada kau nih. Mun beri sobong Mi. Tauning semangkin. Pulakin peleman. Arah apa mi laku mulai ya nih. Pulakin tak pernah. Padahal cek cerdas se ustaz taderu. Engki pula Mi. Engki tore Mi pada saling jaga. Ustaz tamak le pernah tugas kantong. Cek karo nilai pinter bentak pinter ustaz dah, tapi pada jaga kabuton na. Tetingireng antara PJGT dan masyarakat di kantor saling bantu. Miklah lembaga kantor saja maju. Ngiring Mi, gula boleh mana? Iya nih jalan.
Cuk ringko merengakan re biar melek kirim boleh. Re tak nyaman mau sampai etmu masyarakat dia. Aduh, alam. Assalamualaikum. Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abuh, mek lang rembei ba. Sering segala kasak kita deer. Ana petat tak sai ki deerna. Benih keng tak sae ba. Keng gula pun lastra deer dalam gele. Tikel segala budina. Pon tak usah rem kerem ba. Gula tak sae. Takut titipit na ke masyarakat. Ben boleh gula nomor situng tak saya ke dalam. Takut sanggup keng berdepan apa. Tak napa tat, gula dari tahun-tahun sebelum malah biasa dari ustad. Ketimpian tak usah aku betir, insya Allah masyarakat pun paham. Gula setak saya ba ke masyarakat. Takut sanggup keng di hubungan benembean dek nikah. Ana petat laki mun gula sarang empian aku dui hubungan. Mun lebih mangken ki benih bekto na ba. Takut teti salah na ke gula. Pulan gula mangken ki bekto na masa tugas dari pesantren ba dek nikah. Engki undak ni ketat, tiga leden te abik gula sampai oleh. Ya Allah, hari ya sekocak korban coba. Bede bekto na tugasan. Ito dapat lagi na gusto. Yo, nekalin bilin na yo. Harap apa kakek ni? Ya jalan merengan doji, ya nggak minta berengkak ya. Aro Mimi. Macek praten nak Ustad, pulang di hubungan ya. Apa nih? Saya lebih biasa men mimi di rumah. Beda apa Mi? Aro kak, Mimi ben Ustad cek praten na. Hengan di hubungan. Njau ngundeng bini, tak ning nemu apa? Nemu apa sekolahnya sih gosip. Mới chơi lần nó mẹ chẳng cả đấy. Saya apa itu nak kisah perengan? Lo. Aduh, meti nak kibu lebih kene ko. Mangkat bula keng dekat beda jalan cangka dua kumman eko. Selani kok bula tak ketemu benoreng sekali saat tanya. Aduh, ketika neko le depa. Paju bon. Kiki tikel kemarin pelami apa ki benoreng bula pakuna tanya. Oke, kiki pon ni kak bedoreng tanya gula. Pon dek. Hanya tanya bula dek. Saya pun daerah kantor beda sabung dek. Iku mah dek. Kurang uning. Cek ni kak pon na acang kadu gule tina kisah berengan. Compon Marsidin pian oning. Kurang uning. Abu Marsidin le. Marsidin senang ke sabung kusa. Pura tak oning gini kok. Oh, Marsidin Sabu. Gile. Nih kak atas nih. Oh, di atas kunto gile. Engke. Pula sampean deng sepon Ustad. Ustaz saya le. Ustad Rajab. Gile. Mbian saya le. Gulu morat Ustad Rajab.
Tikel gula gas Pak. Iya cong iya. Aduh ya Allah Gusti. Rasa tal keleng belengan Gusti tinggal pango caring sepon Ustad. Demam deh. Motor kape ra mulia. Bu, mak bengong ke? Dan Mat pergi ke sabung sambil melihat tak bengong. Melihat di acara yang ke-1 lekana. aduh nape Dan. Mi acara yang ke-1, yang ke-5 ngoncok Dan. Ngoncok-ngoncok dek remeral. Minta mat ke sabung. Aduh bikan Dan. Tikel mungkin iko ke sabung oleh tadi bule gusah. Lepancan keniko. Bule sonontok yang berpanjai bengong ah. Tikel bule tak noro. Dek rem keniko. Mada niko modal beda. Kita teger keniko. Ipa nyerot dere. Abang pon Dan. Mungkin iko entar ada apa tadi bule ne kapi. Kor segi bugun topon le ajam nih. Bule pasrah ke keniko pon. Ana apa keniko? Pelagi letaknya bunga. Milik buru ni nyerot dere kan makin keniko. Mi tak teger senontok keniko. Aduh bikan Dan. Sepora namun makin bule. Bule benih kan nyorot dere, benih kan tak teger. Bule puru sadar Dan. Ben aroma soto dus kana foto. Mun ingat kelakon na bule ni. Sononto anak bule atital ustad. Ben gule ko caring sepono ustad. Sedangkan lakon na bule kan kini ko pada uning tibi jaga nape. Kan benih bejen. Bejen ni bule adu aki kena foto. Nak foto beri tugasan ngemban tugas secik raja na dari pesantren. Empon Dan. Mun kini ko kerokeng namu ya kuntung aja ke bule ke sabung. Empon sapora na bule. Kimun sumpah mana kini ko namu ya ke bule pada terocek mau baca beten. Mik boleh siang Dan. Makai malam tok-tok lah beng bule ni. Pola kini ko ken pasang buang ku tak keluar ke sabung ral gini. Apa pun tendan benih ke ngambu Dan. Empon lepek tajam ni bi kini ko. Bule keng ki istirahat dah. Kimun dento tetempeng aja ma kini ko ni mati kapi. Eman masuk aja meniko. Tiga dari benda bula kecopok ki. Bekta Dan. Eman aja ma masuk. Tiga bula saraban nah. Madang bula pelai mana? Nas teteh mun ke sabung ke Ki niko. kelangkong. Ustad. Nah apa Mbak? Mulai mana ungkul biang kita? Ingki Mbak. Alhamdulillah ampun depak pengabdi negula pon setahun. Kira nabuki enga ambian ke gula kita. Ingki minta enggak Mbak. Gula tak kira lupa.
kebaik nampian selama gula bedek ento bak. Kelangkung sebanyak gula kempian. Empian cek penna ke gula. Empian cek pelak ke gula. Semoga Allah semahal sesedaja bak. Segala kebagus nampian ke gula. Terus katina apa perasaan gula tat? Pasti rasa malis. Semoga empian bak tulita pangki sarang orang laki selakar ungku ni sergampian ben bisa nyamporna aki perasaan empian kalau benyata. Pun seandainya gula ngarep sampian tat. Tidak sampai andi harapan lebih ke manusia bak. Karena atena manusia ni ke setiap bekto pakuna bau-bau. Maka gula tinggal minta ke pangeran untuk tak ngubah atena sampian ben tetap kelaban bulu. Mun seandainya atena bula pakun tak bisa oba kesampian bak. Katina apa? Maka gula tinggal adante. Karena gula usaha pun lestari, doa pun jalani. Sampai bila? Sampai Allah mapasti gula sarang sampian. Mun seandainya tak pasti. Maka di gula pakun edante sampai rasa hati nikah hilang untuk sampian. Nah pembian saya keleburin ke gula bak. Napa keng karena penampilan gula bagus. Napa keng karena gula he pandang bagus di masyarakat. Sehingga nampian bisa lebur ke gula. Gula tak andi kelebihan penapa bak. Selama setahun gula benempian sering kata pangki bak. Coba koreksi pola hati nampian. Takut keng karena terbawa suasana. Tetikin kita oleh na gula ngarap sampian kita. Tak oleh. Karena tak ada orang yang seungku-ungku ikhlas ben sabar untuk adante. Ngiring jalanin takdir kita masing-masing tanpa beban harapan dan penantian. Karena masa depan aku lagi lanceng, ben pole aku lagi terfokus di dunia pendidikan. Ben pole bak, bekto nampian ini terlalu berharga. Mun cuma ada tos orang laki tak pasti agak gula. Ketika gula pelai mana bak, mun sekiranya gula ben sampiannya kepada pasti. Semoga takdir pangeran kangi berkejalan lebih sempurna.